Asinamkulo ulingapha aphandle kwakho phandle kwakho namkula ilingapha aphandle kwakho phandle kwakho Ongasikhulula kubo uShembe ekuboshweni ongasikhulula ekubo Shembe. Angiphinde ngikhethe inkosi enkulu unyazi lwezulu. Amen. Batana benkosi, lo oguqile uMadondo Sibongo bangcwele oyisikhonzi sokuthunywa izwi lezulu ukuba asimemezele emhlabeni wonke ukuthi ukhona uMesiya omhlunyazi lwezulu. Ayibonge inkosi. Mana tha ingcwele uNkulunkulu esimkhonzayo muhle, uNkulunkulu esimthandayo osimkhonzayo uyabathanda abantu. Ongathi sonke mase sekulendle yokuthandaza inhliziyo zethu besingazama basinamathele kuye simbona. Ibonge inkosi. Ngiyengicabanga abantu abenkosi ngoba indaba enkulu eyokuthi mase sifika uNkulunkulu sizocela uthando bawuShembe sithande yena. Ngoba ungamthanda uShembe kodwa manje ngakuthandanga wena, inkinga leyo. Baningi abantu abayasha athi umuntu mina ngiyamthanda uShembe ngathi uShembe yena akakuthandanga. Kodwa uShembe uthanda umuntu bantwana benkosi. Into edala abangcwele sithi kubantu emhlabeni bazi ukuthi uShembe simkhonzayo lo unguNkulunkulu. Ingoba uShembe maNazaretha uhlukana naye eBuhleni. Uthi ufika kwelinye izwe athi umuntu kade nginoShembe la. Likhona abangcwele. Kuphose kumuntu edamini lapha angazi bangaki lapha leli dame lapha ngasamatayethu libone likhulu lithatha abantu. Bangaphezulu kwabantu abayisithupha manje abantu lapha bekhishwa mase bekhishwa ilaba abantu abama life saver mase bekhiphela ngaphandle kuthiwe sibanibani usinde kanjani ngoba akakubuya lapha uthi ngithema ngehla phansi ngifica indoda enguShembe ethe igama layo unyazi lwezulu. Ileyo nto abantu abenkosi eyenza ukuthi abantu badideke. uShembe bangcwele futhi uyabahambela abantu. Kodwa uma uyifunda le ndawo ethi uyiphathe kahle leya ndawo lala kuyo ukuze uNkulunkulu angabi njani angacunuki kuzwa kwangephupho. Nikhona abangcwele. uShembe bangcwele uyabahambela abantu kakhulu. Ngake ngakhuluma lapha ngelinye ilanga. Ngikhuluma ngendaba yosizo bangcwele ngoba ngiye ngithi mina ngiyamdabukela umuntu ovama nokuhlala kwakhe abuka iTV. Sizolahlwa nje manje selokwafika ama-DSTV abantu abasayi ngisho kulwesine. Abantu abasayi basaba bahambele ngisho abantu abagulayo.
ngoba bajaha izitori labantu abadlala izitori bayakhokhela wena utholi lutho ngokubuka isitori kulelo ngisho amasimu ngaphandle amakhosikazi awalima akhala ngekhompi likhona abangcwele emesihamba umuntu engqanqa yonke imizi ethi ubona apha ekhaya kuyahlusheka kodwa uShembe ukuphila izandla ukuba usebenze ngaso likhona abangcwele ngoba kuyisono manathi uba yivila lapha eThekwini uAjimele ukudayisa ubuhlalo ukuthi inkosikazi ichome yakhe iminqwazo inkosikazi ithunga amanye amakhosikazi iy'nhloko inkosikazi yakhe ibhamba ngisho intombi ziyasebenza kule bandla zakhe imibhamba imvunulo yamakhosazana lapha emshwadini yasinawo umuntu wakhe imvunulo kodwa uma ungathi abaphakamisa isandla abantu abahluphekayo lana mangaqhamuka imoto yakasasa bangagxobana bangaphuka bonke abantu la nikhona abangcwele akho ngifisa ke sihuba ingoma ka-181 ngizojomba nje ngevesini lesibili ngenxa yesikhathi bantu benkosi nengilozi lapha ekhaya ngithethelele amen uthatha nje evesini lesibili ekugcineni lapha namkhulo ulingapha aphandle kwakho phandle kwakho namkhulo ulingapha aphandle kwakho phandle kwakho ongasikhulula kubo osweni ekuboshweni ongasikhulula ongasikhulula